voin hi me ni som pariat sangni la somni panni ni lai ni ani a tukin zinga Vairengte o chanchin buina tualchhung chanchin atarlante karon share chole don ani HSLC exam result chhuak Gov't Vairengte High School te pass thaber Mizoram Board of School Education chuan nimin khan HSLC exam 2022 result ati chuaka Vairengte exam center atanga exam zinga PMS English School Sci-Fi te thaberin zirlai pass% hi somriat panhile point somruk ania Saipum High School ten thaberin zirlai pass% hi somthum pakwa point somnile pariat ani Vairengte exam center atanga zirlai exam atangin distinction na pass hi zirlai palian ama chungzinga chuan Vairengte High School 2 zirlai haminda koswar daughter of fakrul haq zalen veng chu tithaberin full mark zanga atangin zali somruk pakhat amua subject zongjong English mathematics science alternate English le IIT ya tele tar mark amuve bok ani Mizoram top 10 a alan lo na hi mark ko chau ani bok ti thaber do tu hi St Henry Sikula kal Joseph Larin Luwa son of Thanchung nunga hol veng ni in full mark atangin mark zali som pakhat amua English science le social science a letter mark amuve bok pathumna hi St Henry Sikul zirlai silom zuali daughter of civil moya bangla veng ni in mark zathum somret pakhat amua English le science a letter mark amua palina hi St Henry Sikul zirlai Priscilla Rowlom kimi daughter of Zothan Kimalet kongthar veng ni in mark zathum somsari le pakua amua English science le mizo subject a letter mark amuve bok nimina HSLC exam result ti chota ka khan Vairengte ko chunga zirna in sang atagin Gov't Vairengte High School zirlai 10 pass thaberin pass% hi somsari le pakwa point somnga pali % an pasa atota St Henry School ni in somsari paruk point somsari le pali % an pasa pathumna hi Vairengte High School 2 ni in somruk % an pasa palina hi Vairengte New Secondary School ni in somli paruk point sompanga % an pas ani Vairengte High School hian zirlai exam somli pali na in zirlai somthum panga an pasa distinction na pass an nei lova first division na zirlai paruk an pasa letter mark mu zirlai panni an nei bok second division na hian zirlai somni panni an pasa third division na hian zirlai pasari an pass bok ani Gov't Vairengte High School ming hian PES zirlai som pakhat 10 an exam ve boka PES zirlai exam zongjong te hi an pass veka distinction an nei lova first division na hian zirlai paruk an pasa second division na hian zirlai panga an pasa third division an nei lo thung ani Gov't High School Saipum hian zirlai exam somthum pakhat an neya zirlai somni le pakhat an pasa distinction an nei lova first division na pass zirlai pathum an oma zirlai panni in letter mark an hubok second division na pass zirlai pariat an neya third division na pass zirlai som an nei bok ani Vairengte High School 2 hian zirlai exam somli an neya zirlai somni le pali an pasa distinction na pass zirlai pakhat an neya subject zongjong letter mark a huvek thung ani first division a hian zirlai pathum an pasa zirlai pakhatin letter mark a huve bok second division a hian zirlai pali an pasa third division a hian zirlai somparuk an pas ani Saipum High School hian zirlai exam somni le pariat an neya zirlai sompakhat an pasa zirlai pass zongjong te hi third division a vek an pas ani Phainum RMSA Secondary School hian zirlai exam sompasari an neya zirlai pariat an pasa first division a zirlai pakhat pasin subject pakhata letter mark a hmubok second division a hian zirlai panga an pasa third division a hian zirlai panhi an pas ve bok Vairengte New Secondary School hian zirlai exam som pathum an neya zirlai paruk pasin first division a hian zirlai pakhat apasa second division a hian zirlai pakhat apasa third division a hian zirlai pali an pas ve bok ani St Henry School hian zirlai exam somli le pathum an neya zirlai somthum pathum an pasa distinction na pass zirlai pathum an neya an pathum hian letter mark an mudo vek bok first division a hian zirlai som an pasa letter mark mu zirlai pariat anom bok ani second division a hian zirlai som le paruk an pasa third division a hian zirlai pali an pas ve bok ani
PMS English High School hian zirlai exam somni le pathum an neya zirlai som pariat an pasa first division a hian zirlai pasari an pasa zirlai pakhatin letter mark a hmubok second division a hian zirlai pariat an pasa third division a hian zirlai pali an passbook ani Vairengte exam center atang hian private a zirlai exam pakhat omin second division a pass ve bok ani Mahni Mawhphurhna hlen chhuak hi huaisenna ani pujimi a thotan ni khan HSA bosein Vairengte State Veng Community Hall a Martyr Days man ani a zanlam program a khwalian pujimi laltan moya Managing Director Social Justice and Development India chuan thu soina hun hmangin pathianin hnama min siama tong min peya pathian hena tanga ro hlu tak kan donte vonun tlat thi kan Mawhphurhna ania kan mi huaisen martar ten luchum ban chum huama ramle namtana anin pek na te chu thalai ten chun zoma kan ram kan nam hi ma alo sona kan chevela namdang ringlo mi ten Christian ram kan niawanga kan danglamna an mu hial theina tura kanin sanmara ramle namtan dikna le huaisen na tran thlata malampan turin kanin chamol mol ani ti in kalkhom te afuya khwalian chuan engma hlau nei lo te hi mi huaisen an nilawa mi huaisen diktak zok chu Mahni hmazona Mawhphurhna om hlen chuak tura bei fat tu te hi mi huaisen te an nia chutiang chuan thalai ten dikna le huaisen na machuanin kan ramle namtan kei penang u atibok he huna hian pu dar sang len khobung chu khwalza om ania thalai te fuina thu asoi ve bok ani khwalian hian Martyrs Day pula tournament boseya champion loman sembok ani damdoi man nimin chhun khan Vairengte Excise chuan no chimluanga puthan liana bong farm bula mi pahnih kutatangin number 4 hong ni anmana Excise staff te chuan damdoi nei tu niya hriat pisangi zelen vengle pues ro khu machim vengte chu langalin NDNPS Act noya thu boi an siam sak ani voin lam hian Scholarship District Court ta an thonang damdoi kol tu niya hriat es ro khu ma hi nizan khan Vairengte Police Station lock up a da leilok ani bok Dengue Day hmang nimin chawhmadar sompakhat khan Vairengte Health and Wellness Center Banglavenga Vairengte CHCMO Dr. Zoremoy Hovin National Dengue Day man ania he huna hian Vairengte CHC chuan dengue hri hi kumsang hi somni pakata tang khan thlatin pahnih khat an muchuak da ureng ti an soya dengue laka ganim theinan in le avela tuitling thin te ti chiat atul thu soilan ani bok police station report nimin khan FIR thelu omlova tangkol lai mi pakhat an nei thung ani voin tuisem dan tur kongthar veng bangla veng tlang nuam exchange mual chimveng second line le IOC atu langa ti danglam the ani tur thu thok tu ten an soibok nimin lam khan tui anut awangin PHE lamten tui an sam thei lo thu soin nimin lama tui chhuah dan tur tarlan to sa chu voin lam hian ti chhuah tum ani thu an soibok